Novo naselje. Pozdrav svima, koliko god vas ima. Dobrodošli na kanal Kamin Pocket. Danas ćemo da letimo iznad novog naselja. Naselja u Novom Sadu. Pa ajde da vidimo. Novo naselje nije novo. Izgrađeno je 1970. godina. Znači ima već 50 godina. Ali ni Novi Sad nije nov. Novo naselje ima oko 40.000 stanovnika. Zvaničan naziv je Bistrica. Izgrađen je planski, sa bulevarima, pravim ulicama, drvoredima, školama, domom zdravlja, pijacom i tako dalje. Znači sve je potrebno za život. Idemo iznad bulevara Jovana Dučića. Ovo je okrenuto sada ka gradu, ka Novoj Detelinari. Idemo ka centru novog naselja. Ova raskrsnica ispred nas, to je glavna raskrsnica u novom naselju. Ova crkva pravoslavna desno je izgrađena pre nekih 10 godina. U talasu izgradnji novih pravoslavnih crkvi po Vojvodini. Ovo levo je Tozi Sokak. Iznad partizanskih baza ulice se okrećemo, tamo dalje je Bezbednjakovo, tamo još dalje je Detelinara. Idemo ka Novoj Detelinari i ka novom parku koji je izgrađen pre par godina, ali nećemo ići daleko. To ćemo drugom prilikom. Ovo idemo od bulevara Bate Brkića ka bulevaru Slobodana Jovanovića, naseljem, stambenim delom, gdje u sredini ima kao park sa igralištima za decu, vrlo lepo urađeno. Idemo ka Tozinom Sokaku. Tozin Sokak je onako lep deo ovog naselja, možda i najlepši, pošumljen, sa puno kafića, ponekom prodavnicom i jako dobro povezan sa gradom, sa gradskim saobraćajem i uopšte bulevarima, levo, desno, gore, dole, svuda bulevara ima. Evo ovo je bulevar Jovana Dučića, pravo je bulevar Slobodana Jovanovića. Ovo je lep pogled na novo naselje gdje vidimo i Frušku goru, a u daljini vidimo i Dunav. Vidimo novo naselje, ovo ispred, i dalje vidimo Veternik i još dalje se nazire Futog. To je sve spojeno u jednu celinu. I sad stvar je filozofije da ćemo sve to da zovemo Novim Sadom ili će to biti posebno. Zvanično je posebno. Posebno je Novi Sad, posebno Veternik, posebno Futog, a nema ni metar razmaka između njih. Ono je lepotica Fruška gora. Prelazimo ulicu Bate Brkića koja je sad više bulevar Bate Brkića, mada se ne zove tako zvanično. Idemo ka bulevaru Kneza Miloša, još jednom bulevaru na Novom naselja i dalje. Predlažem da pogledate video, vozio sam se novim naseljem, link je ispod. Taj video koji predlažem, to je u stvari vožnja po novom naselju, isto interesantno.
kako za koga. Ko gleda ovo, gledat će i ono. Ovo ispred nas je bulevar Kneza Miloša, levo desno, a dalje je novi deo novog naselja koji se gradi. Znači, u ovom veku se gradi. Ovo levo je GSP Novi Sad, tamo se vidi Lidl i ovo ispred nas je Veternik. Veternik ima oko 20.000 stanovnika. Evo ovaj blok zgrada, neću da kažem ime firme koje gradi, je još u izgradnji i tu je u planu još dosta novih zgrada. Znači tu se širi Novi Sad i novo naselje. Ovaj deo je Šarengrad. Tako se zove. Sad koliko je šaren. Isto je planski, isto ima sadržaja. Vraćamo se preko bulevara Kneza Miloša, tamo ka centru, ka Toznom Sokaku. Isto i ovaj deo ima taj središnji deo, park za decu i za stanovnike naselja. Sve te ulice su jako lepo pošumljene, planske i poprilično prijatno. Ovo napred je Satelit, to je onako staro, kako bi rekao, iz rimskog doba, znači 50. godina prošlog veka je pravljena ove zgrade levo Satelit, a i takve su, evo ovo je Satelit, znači stare do bola. Ovo levo desno je Bate Brkića, što ja kažem, u principu to je novi bulevar, mada se ne zove bulevar, i sad je izgrađeno to, znači ove sve zgrade duž Bate Brkića su nove zgrade, evo još je u izgradnji i još je u planu da se gradi, tako da to za godinu, dve će izgledati skoro drugačije. Bate Brkić izlazi na Futoški put i dalje ulazi na Telep, ali o tom potom. Evo vidi se ovdje ceo Novi Sad, evo vidi se Žeželjev most koji nije projektovao Žeželj. Levo je Satelit, desno je Satelitska pijaca, mala simpatična pijaca, dovoljna za meštane. I vraćamo se. Ako se sviđa ovaj video, lajkujte, pohvalite ga, delite sa drugima, odnosno šerujte. Dajte komentar, volio bi da pročitam komentare o ovom videu, da vam se sviđa ili ne, predloge vaše. I ako se niste prijavili na kanal Kamen Pocket, subscribeujte se ili se prijavite, kako bi mi rekli. To je bilo to. Hvala na gledanju.